Amukira ngeithia kwa mwiroreri wa ceceni ya Inooro TV haria hothe uratwa mukira uri na ni jitikire gukunyita ugeni guku kwa Inooro mohoro-ini maitu metha-ini ya matemo maria tukiri namo nigetha tukorwo tukirora bururi o uri urakigariura. Ni ritwa riakwa ni Ikuwa wa Bociririkana wina kamweke ga kwarani na ithuĩ kuhitukira namba itu ya ndumiriri nguhi niyo 2228 o mitambo yothe ya ukinyaniria ya Inooro TV wathi kuria Facebook na YouTube ona kuo ni ugukorwo kiaraniria na ithuĩ. Na tukiambiriria ngunyite ogeni, thirikari ni ruguritie mutambo mweru wa nenda-ini uria rendikithagia ndumiriri iria irahurwo kuri honge cia ugitiri niguo kuhuthia uheani wa motungata hamwe na kugitira maundu mathiri ma a Kenya. Hindi iyo ministry ya ugitiri nirekereirie riboti igie micemanio iria iritabanagio matura-ini ya Jukwaa la Usalama kwaririria ciigie maundu ma ugitiri bururi-ini. Riboti iyo ikuhuthika ni thirikari gukinyukia makinya ma kugacirithia ugitiri wa a Kenya kuria guothe mari kumana na maundu maria marorotirwo micemanio-ini iyo ya Jukwaa la Usalama. Most of these chiefs are in the forefront. Wanapigana na pombe, mtu ya pombe anawapeleka kotini. Saa zingine wanapigwa na goons wakienda kupigana na pombe. Kuna hata chief alituambia huko Butere alipigwa huko kwa River Nzoia huko akingangana na pombe. Kuna wengine wanaumia wakiwa kwa kupigana na banditry. Your Excellency, we need to improve the compensation that comes to all the chiefs and assistant chiefs who suffer in line of duty, and they mean to be compensated in good time. They are the eyes and ears of government and of the president at the grassroots. They are the most dependable transmitters of government policy. And Mr. President, the requests that they have made directly through the minister and through their superiors, please, I respectfully request you to accommodate the requests of these our brothers and sisters to the farthest extent possible, because through these people we can expedite. By empowering these people and this cadre, we can fasten and expedite the transformation of Kenya in the shortest time possible. Jukwaa ama majukwaa ni ya siasa kawaida, si ndivyo? Hivyo ndivyo tumezoea, lakini tukasema tunataka kutengeneza jukwaa la wananchi kuzungumzia jambo la muhimu la usalama katika taifa letu. Mimi nawashukuru nyinyi katika mashinani sehemu zote za taifa letu la Kenya, mulijitokeza na mkasema wazi wazi, wananchi wao wakasema wazi wazi ya kwamba haya ndio mambo tunataka yatatuliwe, ndio tuweze kuwa na usalama, ndio tuweze kama taifa tuendeshe mambo ambayo yanatuhusu ya maendeleo, ya masomo, ya kilimo na sehemu zile zingine zote ambazo tunataka kushughulika nayo. Hayawezi kwenda mbele kama hatuna usalama wa kutosha. Na tukitia na riboti ni ati mabrini ma muthenya wa HIV na AIDS rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Lamu rwĩna hahu ya kuongerereka kwa arwaru a mũrimũ ũyũ makiria gatagatĩ ka andũ ethĩ arĩa marĩ rungu rwa mĩaka 19 na kĩrĩa rũhonge rũrũ rugĩte nĩ andũ ethĩ kwaga kuoya makinya marĩa magĩrĩire gwĩthema na virus ya HIV. Kaunti-inĩ ya Lamu andũ makiria ma 2,000 nĩo mena mũrimũ ũyũ arĩa marahinyĩrĩrio mathiĩ na mbere na kunyua ndawa ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo kũnyihia mĩeke ya gũtambia marũrũ ma virus ĩno ya HIV. Waithira Nduati wa Mwangi arĩ na riboti ĩno makĩria. Rĩrĩ marũrũ ma mũrimũ wa HIV na AIDS mongererekete na gĩkĩro kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ, maabitha a rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Lamu maugĩte mena hahũ kuona atĩ mũrimũ ũyũ ũragwatanio na njĩra nene makĩria gatagatĩ ka andũ ethĩ a mĩaka 19, makiuga amwe ao matitaũkĩtwo nĩ njĩra cia kwĩhũga kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ, na muthia ciĩko cia kuonana kĩmwĩrĩ hatarĩ kũhũthĩra mũbira ikarĩkĩrĩra na airĩtu anini kuoha nda. Tunafanya ile inaitwa inferential statistic. Zipo takwimu ambao zinatuonyesha kwamba
watu hasa vijana wetu wa chini ya miaka 19 wanafanya ngono bila ya kutumia vizuizi. Na hiyo takwimu tunaipata kulingana na idadi ya wale teenagers ambao wanashika mimba. Makiria mado girigire makirwa na maruru ma murimu uyu kaunti-ini ya Lamu ni moretio gwathikira unyui wa dawa uria kwagirire niguo kunyihia mieke ya gutambia virus ya HIV. Kweli prevalence ya Lamu imeteremka, sasa hivi tuko kwa 1.3%, ambayo tuko na estimate number ya PLHIV ya 1810. Lakini idadi haswa ile ambayo tuko nayo kwa facility zetu ni 2037. So idadi yetu iko juu zaidi ya zile takwimu ambazo tumepewa na the national. Na meza dawa zangu vizuri kwa wakati na kwa saa. Ni watu ukitambua tu ya kwamba uko na virusi, meza dawa ili uweze kupunguza makali ya virusi. Mimi hapa naongea na wewe, I'm virally suppressed, undetectable and transmittable, siwezi ambukiza mtu yoyote. Na kwa kaunti-ini ya Makueni kuria andu makiria ma 18,000 nio mandikithitio gukorwo na murimu uyu, andu 199 nio magwatite murimu uyu thiini wa mwaka umwe, na gicunji kia 50% gikirugamira hari andu ethi, undu uria uthiete na mbere na gutumura ciuria cia ithenya ria guthomithia muingi njira cia kwigitira. We have around 18,000 people, 264 living with HIV in Makueni. This is quite a huge number. It's a big number. But I think despite this, we are not doing very badly. There are some counties which I believe they are over 50,000. So Makueni, we are not doing badly. So this represents 1.38% of the people living, of all people living with HIV in Kenya, a population that relies on our health system for sustained care. Fanya mapenzi na watu ambaye hatujatambua hali yao ya status yao ya HIV. Na pia inamaanisha na sisi hatuendi kupimwa tujue, because mtu anaweza kuwa anatembea kumbe ako na virusi na hajatambua, kumaanisha tunatembea tukiwa katika hiyo hali. Kama kweli tuko na mpango wa kumaliza, ni mpaka tupimwe ama namna gani? Na ni mpaka tuandamane na wengine tukapimwe. Maya maraha ni karire kwino kuderu wa kigena gya kuramata tafarira cia kuhukia maruru ma murimu wa HIV na AIDS thutha wa uteithio wa PEPFAR uria uraheanagwo ni thirikari ya Amerika kweherio, riu bururi ugibatara kuihuri ithenya ria ciringi makiria ma bilioni 30 gukinyaniria motungata ma urigitani hamwe na mitaratara ya kugiririria ugwatania wa murimu uyu. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waithira Duati wa Mwangi. Na tukitigana riboti yo ni ati riri mihango ya guthami arutani kuma mubango-ini wa urigiti wa Minet nginyagia mubango-ini wa SHA nyitete thinga miene itiganite ya bururi. Murugamiriri wa mihango ino kaunti-ini ya Kilifi Ali Abdurrahman ni atafanitie firigisheni thibitari-ini itiganite niguo gutigirira arimu ni mara atongio motungata ma urigiti na njira igwete. Munini wa mwandiki munene wa ngwataniro ya KUPPET kaunti-ini ya Kilifi ni oriti arimu o matige kuhura mubango uyu ona matauhuthirite muthirikari ni koretwo ikirutaniria kunyorokia arutani matanyiheire 400 nio merigirirwo gukorwo magithamirio rungu rwa mubango wa SHA kuri arutani aya magukorwo na mweke wa kumatha motungata ma urigitani thibitari-ini 9,600 cia thirikari na iria cia andu kiumbe. Teachers, I think they have been yearning to join Discover because having seen their colleagues, the other civil servants, the scheme they were enjoying, they've been pushing to join. They also get this cover of medical, civil servant medical, and now it's here with them. And I can attest here that they even have a better cover than even the other civil servant, because the lowest I remember in other cadres of civil servant is 700, but when it comes to TSC teacher service teachers, it is 1 million. The lowest is 1 million, and the highest 3 million. Matibabu yamekuwa mazuri, hakuna limit kama nilivyoelezewa, na nilipotibiwa pia nikapewa hiyo slip, hiyo invoice. Matibabu yote watoto wangu wote wawili imekuwa 5,650.
Tukilinganisha na ile matibabu ya ile cover ya kitambo ilikuwa huwezi fikisha 2000 kwa siku kwa mtoto mmoja. Lakini sasa hizi nashukuru na nimeelezewa kwamba hakuna limit ama hakuna kiwango ambacho mtoto anatibiwa. Ugonjwa wote ama hali yote ambayo inahitaji matibabu utatibiwa na utaruhusiwa kwenda nyumbani. As a person who is experienced with the former insurance cover that you have been using, as a person who has been in different hospitals helping teachers, I can testify that we are taken to a better place. Matugithina mbere ni ati aikari a itura ria Matangi guku ni gicigo-ini kia Juja ane marokire kururungana o ringi makihinga barabara ya kuma Kimbo guthie Matangi na guthararia mihango ya ukui makimenereria guthuka gwa barabara ino. Mirurungano wa umuthi uma ngurani kuona aikari aya mekunyitaniri na MCA wa wadi ya Theta Moses Munana gukirira thirikari kumana na kiria maugite ni ciiraniro citahingaga. Maugite barabara ino ikoretwo itekugereka kumana na marima manene matereba ana atwarithia a nduthi makiuga no harathara maratara riria ngari na nduthi ciao cirathuka ciahuthira bara ino. Ona ahuri a biacara nao no guteta marateta makiuga mekorete makihinga nduka ciao kumana na guthuka gwa barabara ino. Kimbo Matangi Road iria twereirwo about 3 months ago. Andu atheta mako metereire wega mena kirigiro kinene muno, lakini kwa Kenya Dithemba handu ha gutumirwo contractor na akameheana 200 million shillings, lakini haria tukinyete riu gutire na matumaini kuma kuri we. Tukaigua andu atheta ti akenu na ndreiga uri andu atheta makuga uguo niguo tuguikara. Hii barabara imekuwa hata kitu shock. Hizi shock za pikipiki hazikai. Tunabadilisha kila mwezi. Mafuta ndio alikataa kuangusha, alafu bado barabara wataki kutuundia. Biashara nayo iko chini, unapata kama wamefunga juu ya vumbi, watu wanashona viti wamefunga. Nacheki sasa hii barabara bana, hata kama wamechoka nayo watu wachekwe shamba zetu. Tunete thina muingi kundu guku ni undu wa bara ino. Ona tutira hota gutwara kindu mucie. Tondu nduthi ciranyua maguta cigathuka, bearing cigathuka ki rutu na thina munene. Ona customer ni mararega gukuo tondu marauga turathi makinyua rukungu na bara. Riu ni tuonete thina munene muno, tuhoe tuteithiririo handu hau muno. Turi anogu ithwe tatumia turi anogu na tutioyo na warume mekuga maraturwo ni ha. Ithwe migongo andu aria mathenjetwo tuturagwo ni irondo muthenya cia CS iria twaheirwo ciana nacio. Migongo ni tuturite nyondo guku mundu athia anyitiriire nyondo ungigakinya kiria Jackson tondu nduthi tukutuku irogarugagia mundu ni marima maria meguku. Koguo turi anogu atwakihoka thirikari ni gukorwo igithikiriria makaya ma aikari a Kimbo nigetha atumia magitie kurugarugio magithie mihango yao ya o muthenya. Ngona mundu gwitwo Maish arakinjire hawa ma Super Base haria handu he gwitwo Lavington Muthara mukire na JJ murakiuga mukire mitambo-ini loud and clear. Ngatho cia mwanya we mwiroreri watwarana na ithwe kumarira tukiuma na etha mugwanja na riu thaa 10 na mohoro mangi ni megukorwo magigukinyira Inoro hwaini na Inoro thaa 3. Gia na wiroreri mwega ni ritwa riakwa njitagwo Ikua wa Boshi.